Medin the Enoch Kwesi Olanyo Wallace agudi catch back up the only nomenclature the professor's degree in sports the Alregina Wallace the nation's presenter and medicine kunya ekono quantum coding small do sack na no penso e Ghana gudim eja so no smame say one expert have always told you that betting is better than soccer we bet there intasima which is so trend before ana udin before twen kuma bi odin kuma sa no manum ka kire busuafo na mfo yere ma wo fase fo nanam ukunu ene mpnafo nyina say one expert no ama boys nyom financial freedom ene bro nyama fo di basa one expert adama emu bet with money that you can afford to lose ikayira enyo ya no ene di twa bet nyesa bet diwa wadwene betia bom utim betia hye woni betia ko ani timsraw pomoden ada say utwa bet na ode adwene kakra etian sato unim no firi nwotwen so a emfa ho njim saa hyehyɛ sunkwen western mexico so gaming commission womode omsa hyase ana ede ho adanse etimi abrɛ no Jeffas Health Limited ede Jeffas Adru titahwe no ana etimi aba Jeffas Adru no emanom womode ada so nsa betimi akami infections na tete syphilis candidiasis why fita na so depo a adru prapra hrawa na mrebo ho ema otimi di nchineche ko herbal shops any pharmaceutical shops in emo also pe Jeffas mixture adru titahwe ba kwa na no kwesere no pa hwe ho adanse omsi oli Jeffas can save womode ada so nsa betimi akami oboa ema niama etia tutu ye ediamao sanso ana American for a sedimo gel and roll-on ediamao fu a pampa so bepem na ase no yaudie pain etu ase eyi firi ho na boa manya kwawesa bo adwuma maniama etia kwedimao for ni kira shama na me market na fitema so enye na ohokra edoni din e de sedimo gel and roll-on se wutu bia koton na ase oto na de ye ho no obetia from 0208219129 na one sedimo gel and roll-on from pay for yen twetwen komwe yehwe moa emaniama entimi to yefam madama wo na etachira bo mena no penso ede nkoma wodo ensaka awagudi mu no etimi jaw a journey of 1,000 kilometers begins with very first step pensions here MFM EPL English Premier League and matches ni bit of say bam na nya asem ketro crash no so mam say Brighton for transfer Arsenal twemeka nan omtika mu mienu pe ana afen so Man City so ne Everton ebo 1-1 ewo Omakensin Tottenham Forest na say wo hwe Nottingham Forest ya na say Nottingham Realm ona na nka Ginia Manuela Google me so rest perfect peace no si akan enra wom so ne Chelsea ebo 1-1 ewo Mackenzie boni akome na hwese na match si ebi koe awdo etmensa PM no kakra ana yepone ho edema no yenko Spanish La Liga ewo Spain Mountain so na hwese na mai siko so Real Valladolid wom etanse ma Real Madrid twoma kamie no so ntimi ante ana fe Barcelona for any Espanyol ebo etepenkro eno so boni akoma hwese na nema esi ekoso wo sakensi Infinite mention of the Black Galaxies of Ghana. Omo anane can form the local Black Star team no ene omo kwabedin to me form the Black Galaxies. Me no kasa die competition kese bi e honom general busum ye mu e wa 2023 mu e wo Jua. E fen se African Nations Championship 20 fen se chan. E se omukusi akensi e wo sa dwumadinum. Ukoma na se sa akensi no ye Madagascar, Sudan, ana fe Morocco fo a na da wo ye nkonya e wo eye World Cup nim no. Omo ne ne the same group e wo sa akensi nim. Black Galaxies etuanamo akopie mu ewo Egypt na omo di kind the Pharaohs of Egypt omo a young Pharaohs no under 2019 boy omo shomu 2 ana second day no omo di size na ebrunya denti omo kohwehwehwe Egypt mountain so se na ho efeko ana afe enei omo asade game back kwetwa sampem so omo ne one of the arguably the biggest club in Egypt ukopie mu El Ali Bubuku no ana omo ne omo di akensi ni 18 certain times so 90 minutes of soccer fiesta na Black Galaxies ashe 3 na alali fono omentini ambuso atenani bi afi banie eboso atenani ba ko o sakins na fenso Solomon Adomanko ono so eshe second goal na fenso Abdul Razak estimate victory no the third goal de emom o sakins Black Galaxies me no ka say die omo ehwe nim se nyame adoma ombebo omo last game ewo eye Faust na ka chance na mepe no omo ebu market team de mani actually o Jua na Ghana you group C coach na worker the training plan net start to your team sampa so far the victories nko a anomunya e omu training tom tinyame adom no kopie mu competition proper na kasase a ombe chombobre coach Anna Walker indicated the Black Galaxies of Ghana on the head of the Hekka team ana ocheches na niama esie ko hunsa manfo etubo na ebi so ne sabo akuntum finance Black Galaxies camp no omo proactive omo hwanim sinyame adoma niama betia kwedi but quickly yen jump into the GPL Ghana Premier League matches native and of week 10 na early kapa kodoma hinkro kohwe na ehona aduana stars ebo fie na nadoma hene ankasa tie gwam
ehwe ne mrante ne senkenura ombetinya victory amom kotoko any board 90 solid minutes of soccer fiesta. The scoreline was barren. Obi any ho timi pusu nyon kwatina e wonma besi sabiri man for that dwene ho a wo mo entiase kuma second fasa eche instrataman for etwemeka baako omso entimi ante na Femediama Sporting Club omso after say omuja coach David Duncan kwan no ase omasi winning ways omso eche Accra Lions nkranjata etwem 2-0 awa Kensi etimi top na fin so Samates enso ne Dreams 90 minutes no omso boetepenkro obi ni ho a wotimi afuso nyonko atena we week 10 nyame adom ani as of folk so keep kus no omo ede omo so a game no ebetian certain times but boni akoma hwe GPL Ghana Premier League sena weekend no esi ekoe Aduana Stars ne Kumasi Asante Kotoko ne nyasem keto akwa team sampa Aduana Stars enya avalanche of chances na so nyina no omo entimi amposo atena 90 minutes na a draw ana etimi epiem medi usia na madawase na masama official pa happy new year kese pa na mo hye no sma me sanyuma ku no emiensa anomobo echidoma ebo eskadwetri emele dwumadi ebro one expert I've always told you that betting is better than soccer but bet there intasma we change so twan befu odin befu ni tebusuya de japade beja says ka ko edan ka obetime tabli akoton fani na ko guso twan befu na din befu nemum bet with money that you can afford to lose kayira enyo ya no ene di twa bet nyesa bet na fa ko ho a wani betime ko misel omodin ada se obeti a odi adwene kakra betin santo woni mufu ngo twen so a emfa ho njim emopo financial freedom dia misel 1xbet and my boys edi bronye yes edi new year no brutal nyasem ketwa kra sanso ana je fast mixture edroteta hwi infections na tetewa bomodin ada se onsa betime ka bi gas bi ha bronye row puto odema bombu budan misel odi pu atetew mansan kan je fast edro no ebetin edi wakagire mu afin so kwa sedimo gel enrolon for pampa so bepi mo na se na doi etu ya pain ase na boa emapo mo donsem ejina kunkun obetia from 0208219129 na afi oni sedimo gel enrolon yenhwen kumo kotema enye na ho na afi so ashama so enye na ho kransa betia kabi na wetu akoto na se wato de ya ho na boa emapo mo donsem etia kwe we mu ene sponsor sa tuturu tuni etwetwe twa mo tachiri boa mena no penso yedi a wukensi onsem pan sa kan etimebro within the Enoch kwasi wolanyo walas agudi catch back open nam jinam of course evidence based presentation itimejao radi tinani ma onyo kese enyu fi bebia ni da so ni fa ko bebia ni da so na era afi from media Adom TV nkomo no mo na ana yede eba intimisraw kache abusuafo ne namfo yere o ma wo fasefo okunumu na afi nso ma wa wushi bubu ashi kaneshi abublo shi fi da ba ka kopi bo meka dan so ma da akoma kofodua so nsan okede bodua sema kese be mamponten fa de kitekrache kopi nso do wini ba ka so nya no nada ni Ghana fo na montaichiri na yankoso a enso musompa within the Prof. Wallace, the act of being a good guest is to now to say goodbye.